yakora nicyo kikuretera abakazi bafayo munonga wabare munonga nyo muntu ekateke yanje kuyihana abaho nonsira ngo banko munsi wo that's how I feel personally. I feel abakazi ntufayo kucara abashinja yes omushinja akatondwa kuba niwe yafayo konka ko byaremera at worst nyoni mbasa ko yongera ngezeho ukonko omushinja they easily give up ushanga yarahuka kugira ngo ninga chupo wachijet azachinde konka hati nyowe kinkuba nyineka omwana umukaminye watire hamisho ubundi ishe aryokwe nibamba jango baza kupakasa mukazi watoriyaho shitamiro muka to wamanya nasa no kwa ryoko ngo yaza kupakasa konka ushange hariyo namba 2 mwanto kabashu nogumaga tawo noguma esente tezizire nawo ngo atakoreka ngo ndiyo nimpakasa ati we kora kube mikono washita moti abana barya so ni wori yo mukazi wo mutima nchendo dire cyuwakora cyuwakora kujya abana batakariya busha mwene bwo kwano rebo mukazi nafayo bunda guzanka wotamero naho bundi ubundo atonkesha nkebishaka agenda juguzankesha buko no if you're creative you know wasakora business yona just to get chukumi konka bakazi nkabo mazima nibo niba inspiring amuno akwana akwereka ngo nyine gukora n'amanganje gona kubisa heka yanje omushinja ariho bataro akaba abacara bingi by the way waza kuburza percentage nyingi umaka no bakushanga omushinja atakusupportinga tikumanya bwaki oba nije habaho ki konka along the way ushanga omushinja atakusupportinga okuchaka kubireki so ushanga yaje mukazi yaje meserezewa gukora yonga kasai ngaka business aharubaju konka kugira ngo abise heka yeye Phionah ahabwencha abakazi hati akufa yakajya ataciri kanje no mutawno banguze tops 2 hakiri nje nenguzo mufungo gumwe gwenyanya niki twenzire mutiko mutawno tuyingane n'abashija ninga hari hishonge zinde ziri nkoku izabakazi bakugira ngo katugumire tutazigambaho just ko tuzo mutawno tukore we bari mnonga ni teka ngo abakazi abwakini bakore imirimo yahansi mnonga tukugira ngo nibetungura omukazi wena hatura ainemu omutima gwesasi omutima gw'obuzire omwana yija ati kankwereze nka example itwe tukakura ebizibu byawe ebyo kugira ngo wanuza ishomero ninyenda pads ninyenda chito kuza kubigambira muzee of course noza kuboyine kubigambira ha umukikuru so oshanga ngo umukikuru mwene chimugumira kugarukana wa akahinduka kazishaba omuzei akubana na mayi amara kushashira school fees yabana mushanje bona already arya har stressed na yomba murugaha mugende so oshanga ngo nabayine kutandikaho akantu akaramuretere sente nchezo kugira ngo ahikirize ebizibu byawe ningwe byetago byawe nko mwana inshonga nkejo then ekindi I think the biggest echango mnonga ekizire kuteganisa munka society yitu ni ba single mothers ni binji so atkoko shango ryo muzire omukazi wenka niwo ine kuzo mwana omwana niwo mwine wenka noba oyine kufa yo munonga okatetenkanya okamakinga okarebeka ngo buri kimwe cyono mwana yakora ki yakifuna kandi umwana atakaza umukwegomba abandi batahibeye ningo kashanga yatwarwa ubuntu nkobwe abashija so omukazi nafayo arebe mbiro byo mwisha jati ubwo mwana ugu nabanta muterire hemera nabasa kuzankaye mumbashije so iwo mukazi niwe ine kureba ngo wafayo abakazi noreba nyongo omwe obwiro bwinji nikira kwijakare hino bwo kuba no ijasha 11 n'eshicweka kashanga abakazi nibo bari mu town nibo bakweyerera abakazi bari mu kweyerera abakazi bari mu town like oyo jati abakazi nibo bine kwani bakora munonga is there a problem mu society itaka change itaka manyire kongo shanga ngo nkenyumaho kareho uko shanga ngo omukazi takurugana muka ibintu nibije bimushangaho
so tingmanya hatoba habiremu abashija kutandika kugira yi abakazi nabo hati akastaba bahiro bugabe manya cici hati ni twenda tu relaxing twende ibintu tubirubyo abo kwa noreba rate y'abakazi bakufayo hati wajarageranisa n'emyaka nki kumenyimaho uza kushanga ngo abakazi aba hati ni bakora like times 10 kusinga no mushije umukazi nafayo amanya hati yaba hati ya umushije hati yabayine mu batayine mu mabashati bagamba sentezi batura bazisherekire umukazi najata abana banje kandi baza kuri yabusha abana banje kandi baza kubona so nigira eshonga nkezo Elizabeth ariho story yitwakora kuruga fotopoto abakazi ne bavuga boda ebe byo kugira ngo hati bibe by'abakazi kuboryaho you want this soft life abakazi ne bavuga piki ebe byo kureba abashije aba boda bakwesharinga hagati y'enkuto umukazi navuga naja hasheme kubare hecinde kiriyo kwenyima maybe ekisoso yatetakamanyire konka rate y'abakazi bakufayo kushanga ngo omukazi hatakutina kuja ati nakuzo mu garage nze kukoramo kare twatumanyira ngo mu garage byo ne bintu byabashije omukazi wine kuzacarani wine kuteka ototunto turi soft konka ati rate y'abakazi bakoreraho eje mirimo emirimo y'abakwete y'abashije abakazi hate nibatembe bizimbe bombeka kikashitaka bahoga ngo mukazi yatemba yiguru yenju ngo yashakare enju kongani tureba ngo it is the new trend the new normal mukazi natemba yiguru yenju ashakara mukazi nazo mu garage aza hansi ya motoka ushanga na wabyamiyo akomborora bumpira astamu oira kora chi ebintu byo kuteka ngo ebikabe bye byabashija konkango kujango abakazi bakashabo bugabe abakazi nabo ngo bayenda ngo bazo mu town bana bashanira bajango nimwe mbikore nimwe machishabire niwe shongeje no mango rigenda nkuko wagambe se hindukire no mango rigenda ushija nawo narondo mukaza inemo nyosho biru otina no doverije abashiti kumanya eba boyongiro ko barezi ninga na nyine batspeaking for granted we are now twine krize je no women special bajango na nyine twino bugabe hati anora hata abakazi kutoa kwa ashitire mecho twafayo anyway abintu bawe twafayo abantu bakazi nabakora abantu bakazi mu town no ninga na za Kampala ko bine bizime bya bine business zabo ne ba boss nabo ushanga na wine abakozi bingi konkeri igera nyo bashije nshubirwe abashije tubakwenda gukora abashije noreba atafayo tiyamanyo bahari yemero muka tiyamanye karo mshije akaza kurugo munjiye amanyate aba family nyine kinakora iki nabasijera maybe no kugira ngo twenda kutwimuka twenda twimukiresha handi zo zimu twenda twasiwe mu town bishwe kayasiwe mu town yasiwe nakora iki azaho kwesiginganya tandika maybe kwesiginganya konka kandi reba umukazi yakora none bajangwe ngari 2 no kunabisana kora be wareto mutwaro ngareto banikana no bani 15 really tukaguma twino mutwaro nizeyongera konka hati yabashije kugira ngo ati batirema kandi ko kugira ngo mukazi kasitana we nakora mukazi nawe abikore so oshanga ngutatu ryo mu mberejo mukazi nawe abikore umukazi nawe akore konka anyway kasitaba kazi turiyo nitukora program no kubiri nyenzere ngo tuhumureho kace kuturagaruke tucine byinji ebyo kubasa kuganira aha bacyana ndwenda kumanya abacyana ni ba facing abizibuki ni challenges ki eziba kubugana okugira ngo bakabire barengira aho bari konka bine challenges eziba ku facinga ebinte eba kubugana bakashara makabihunamira akaja ntendagambe konko muri mukangureke aciba yatere ntambwe bakamutera mutwe akiba yagire ki yakora akabone byamuteganisa reka tuhumuro kace tugaruke eco rakore ogume aha SkyTv program no kubiri SkyTV irakari abantu
Ekigunda cha SkyTv Radio 5 kwatanise na SkyTV baba isama kuru marungi g'ekigunda cha SkyTV ebiro mushanju byo kwakana eryaberi Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberya beri yanga emihanda yona eryaba yorekerire University in Mbarara imwe mwena baturani bari aba SkyTV na nimwe mwena baturani bahurikiza Radio 5 SkyTV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dance turye tushemererwe haryaba hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala bebembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumwegonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yaba nstaha mo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba SkyTV na ba presenters ba Radio 5 okaganira nabo live and clear ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu SkyTV irakarya abantu okwenda kumanya bikiraho teresime yaziro mushanu mushanjina nshanju atano nina shanju nina nango tere yaziro mushanju 0 emwe 92 82 43 ebyo byona bishajikigwe SkyTV Star 5 Motel Radio 5 ngenu nyowe na unakubanja drip muryare banareta na muryango mpagatira amacupa turebere enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariokwe habiremo butikirizana habamu n'obutabanguka omu maka turebere ngu ebi nibireetwamu obuteesigana okushanga otinevunanizibwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi eya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezomukiro so kwantu kusiyaho amabaraka g'abantu harimo enshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho n'obuhabuzi kurga abantu abariokwe nanyo muhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platform zona SkyTV UG official SkyTV irakarya abantu otaferwa programu y'omukozi buri rwakana shaisha tunicweka kwika inane cweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'emukono ndija kuba ntubakuretera aha SkyTV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru kukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha SkyTV irakarya abantu Lunchtime request show aha SkyTV okurugoro kubanza Shara gatano shaha munana shayi kumizomwa no twanta omudi atamushana okushaba keshongoro shaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamane ok celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kurga shaha munana shayi kumizomwa bazyo hanuya aha SkyTV iraka ry'abantu is the boy king Adella comes baby bam 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 program party time aha SkyTV na nyamwereza wawe ainenina bursande kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazyo niyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration sensia gown sensia makeup sensia byona noza kubona bushanga aha SkyTV neshanga Makarista Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereta ntubyoreka aha SkyTV shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube,
TikTok byona no banocanga tamu SkyTv UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe aine nina omwishiki wanyu. buri rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mu kiro otaferwa program omuhingi n'umulisa aha SkyTv. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopana ryabo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. SkyTv irakari abantu. SkyTV irakari abantu. Ekigunda cha SkyTV Radio 5 kwatanise na SkyTV baba isama kuru marungi g'ekigunda cha SkyTV ebiro mushanju byo kwakana eryabere Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberya yanga imihanda yona eryaba yorekerire University in Mbarara imwe mwena batureni bari aba SkyTV na nimwe mwena batureni bahurikira Radio 5 SkyTV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dance turye tushemererwe haryaba hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala bebembirwe Shimba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumwe gonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kake emitwaro 5 yonka yaba nsitahamo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba SkyTV na ba presenters ba Radio 5 okaganira na bola ivandikiriya ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu SkyTV irakarya abantu okwenda kumanya bikiraho teresime ya 0 mushanu mushanjina nshanju atano nina shanju nina nango tere ya 0 mushanu 0 emwe 92 82 ananishatu ebyo byona bishajikigwe SkyTV Star 5 Motel Radio 5 ngenu nyowe na unakubanja drip muryare banareta na muryango mpagatira amacupa. Turebere nshonga za rukundo aharubajuro mwami no mcyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariyokwe habiremo buticurizana haba mno tabanko mumaka. Turebere ngwebi neberetwa mu obutesugana okushango tinde vunanizwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner. Ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi ya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezo mchiro sakwantu kusiyaho amabaraka g'abantu harimo ishonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platforms zona SkyTV UG official SkyTV irakarya abantu. Otaferwa program y'omukozi buli rwakana shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mu kiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha SkyTV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitori gukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira eki wayitandikiraho na nitwe aha SkyTV irakarya abantu.
lunchtime request show aha Sky TV okurugoro kubanza Sera gatano shaha munana shayikomeza mwabazi no twantita omudi ya chamushana akushaba kesho ngoro shaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamane wo celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kurga shamunana shayikomeza mwabazi hanuya aha Sky TV iraka ry'abantu is the boy king Adella Cubs baby bam 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 bam. Program party time aha SkyTv na nyamwereza wawe ainenina bursande kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazio niyo program yarabenorebera birungi byonka emikoro mirungi decoration sensia gown sensia makeup sensia byona noza kubana bushanga aha SkyTv neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereta ntu byoreka aha SkyTV shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banochanga tamu SkyTV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omushiki wanyu SkyTV irakari abantu omwe abakazi owamanywanka kabatoro Teddy ow'emyaka 37 yayoreka kwahereze emyaka 8 navuga boda akiheza emyaka 4 navuga nyekiro mutahiwe navuga omwihangwe kandi yabasa kwesha boda akabanza kuvuga ekiro kumara emyaka 4 namusama namara mu myaka 4 n'emyaka 8 kozere mu ebintu bingi nyine n'abana basatu abana okuba omwanango mukuru ali musinia 6 nasomera kikanu Great Angel then owa P6 nasomera Buhinga Primary School no wa P2 bakweta zura nayo nasomera Buhinga Primary School boda mulimo mulungi okuherekitinesa yayongera yatugambira ku okuvuga boda kumuyambiro kwatanisiza hamwe n'umushija we bakabasa kweyombekerera kurora boda kasobora kwataniza na ibanyoto ayombeka umuzaiti bibiri enungi turi kubumuno wadaturi muhana tukora obodo okusanga amazire emyaka nyingi atenenko kwali baba baguma batamire bakora sente bajya mu bakazi betatinye zange ko mukazi zirajya yino hokuziteka mpaka nimba ninkora mu byo bunane ziba kusomesa abana bandi Karungi Enjo Nalongo yagira ngo cyamuretire naza umukuvuga boda boda akareba tahibe abakaza bakuzuvuga abegumba eza mu boda mu akagomba yibiri na mwenda nyina roraga abakazi bavuga boda nanye nabegomba kuvuga nanye natiya nataka abakazaba bagira ngo n'ubarano bavuga boda boda kandi bihiremu akasente babasa kugira icyo bayokora bitubine ebizu binje bakuraba mu murumogu nko kubatera ubuyondo alimwe bisugo byabasuma batera kanyondo ndakutomera bisugo ngatangana mu abasuma bakanyegezamo ibihumbi 3 sana mama yanda mukazi betuseta kweza abasuma zibazo kura state mbaseidza barora nokora nabo kandi iwe sente zo gukora abo tubakuzikora hati batwa batandika kunsetinga leta rono namayana abakunsetinga nagerezeho gambera abantu abamu bangamba ngumbendo bujulisi betusangwa nkabantu training kabandi abaseidza nanye ubundi abasuma nakoimba kwasire betukanta training Asimwe Margaret yagira ngo ahereze emyaka 20 omukuvuga boda boda konko bahati omurfort poto boda boda zurumu nizikira bashabazi kandi yashaba bebembezi kurgayo bakabateraho amakorro kubasa kuyambe minyeto kutungemera umu atabi emyaka emune sarayo nanye nisaba ndihanga tibiri nanye njihangatiye beitu Uganda yabwira bunu kubirentasiya itulmukutasiya mu bintu byongi kutunyigira kimu
abwe nsonga amafuta gakatemba pikipiki zikanyira abwe mirimo na muno hano kabarole tutuina makoro abebembeze beto bagena mwa president mwanya gwo kumusaba factory ya cement yakagaruka hano harugongo ebikenche bisiba bigenda hima bakateka factory hano kabarole ensinganto zetu nabakafune emirimo mu factory romu tibakubisaba yagaruka yatugira ngo bakatungaho umugisha gwo gamba na president Yoweri Kaguta Museveni kubasa kugira iki yabateraho bita bebembezi babo tubarabayana hano kabacyara kafuna umugiso gwa mane muno twatanga na president yabayizire ka university saka president yeje kana kiyetu nkabakazi kwa yikarao yakwasa bebembezi baitu atasobole kwasa bahasa sahegi yakwasa bebembezi baitu hano Alex Ruhunda na Rwabhinga bo yagamba abakyara mubandetero wange usobole kugira okuna bakwadaraho ata nagunugwaka ati arja kora bamanye myaka yena abasejo tukubahira batugira bate ogu yashaba abebembezi babo kurgaye bakabayamba ahabo kuba bakazi bingi nubenda kuza umurimo gugu wa boda konkati bene boda zo bayanga gira abana batabakora ki abisiki bagenzi banga batine mirimo abija benigira mu kintu bakigondeza nkabasikiriza nabatama betu pikipiki zo kuvuga zakora kizabura uri chairman wa boda Edward Rugumayo yayoreka okushemerwa no kujaguza ahabo abakazi abakuvuga boda kandi yabasima okurgaye bakataho okuhayahayana agati yabo hamwe n'abashije abo n'abakazi nibavuga boda ukuna nakugambire nibavuga boda nko kwabashije abakuvuga nibaronda basabazi nabo barebo musabazi nibiruka bagwa agati y'enkuto mwe twenda kureba ekinze kikuretera aba bakazi bakora ibintu nkebi niki mukazi uri yajango aina abana babiri omwe nashoma P7 nico nashoma senior 1 so omukazi nkogwe tine kikumuzibira kutabana kuraka kwenda funachi omusabazi ahabwachi nyenzire turebe ahabwencha abakazi beyunjire omirimo nkeji na mnonga kugira ngo tachitina nobo kubaho hakira gatengo to bamutome nora boda ziri mu challenges nyingi abashumekiro abakazi of course harimo issues yo kugira ngo n'umushana basa kugira ati mutwara yakwise hara kuhambe harimo issues zo kugira ngo nibabatera obunyundo harimo a lot of things zo kwagiza to mukaze binanja bekamvuge obasha ibiri obankomesha itano zihangwe kongani bavuga bagaraka bavugana n'ekiro ekikuretera abakazi batatina mirimo nkejo niki ebare mnonga nko twatwarebere wa umusomo watino gwisho no ryabusha hati mbwenje esente korota zine karotine wo kuzukwereza do what it takes kugira ngo watecho kuri ameza for your own self na nabana bawe na nabana boyine obani boda obani ijonka reba story yo wabe navuga tukutuku ondijo mukata ho wabe nakora mu rumochi imene mu koyejo mu garage konka mpaka afunde 10 waja ngo atina abantu mumanya bakushekera kashku yasheka yakujyagira iki yakwa kuyasheka yakwe cyo kurya mwene watino bwisho nuriyabusha watino bwisho nuriyabusha watina kugira ngo iwe noza kutina ngo batakwamba noza kutina ngo atagire cyabaho ngo nuriyabusha Phionah ahabwacha abakazi bakwejumbiro mu mirimeje abinji waza kwetegereza kureba nicyanci leta kugira ngo nabayine okumarira namanyangu aba bana bunyine ninye oba tarhondisho niwishe niwe nyina niwe munyabuzari niwe sister niwe namureberaho nka nico cyayi no munsomo mwen koko shanga odyo mumbera nkejo oshanga ngu oba wimuka kasheshe oba wimuka gati yekiro oba waza kukora ki oba waza kweyerera enguudo konka abana oyine kutekaho ameze cyo kukora ki ekyo kurya so enshonga nkezo kushanga basingo mothers babire bingi so omuntu ko kuba namanya ngo already nabatine cyo kukora niho kushangira nakora hariho omukazi oba bene ba hosting akal guest bukede
paintinga then ondijo bakana ba cleaninga ahiguru amabati amategura emirimo nkejo so oshanga ngu nabatine option takuza kutega engaro akuba namanya umushije atariho ninga tayine warazitege aha bwaci tukweba eshonga ya single mothers eyonjire abashije ati bakiri serious abashija ibyo gukora family bakabirugaho because atwo kuza kureba abakazi abana minonga bo kushanga bariyo mu mirimo eje yitukugambo actually no mu offices bariyo konka eje mirimo yo kwemwe yo kwe ekigambo kitwete yo kuyiriba eyo kuyiriba ukamanya utati nyine gukora iki nkarwe nkakora iki nkarwe nkakora iki nawenje umuntu noreba umuntu hati kuba single mother takukibara munangwa nadakika ngo abazashiteka nawenje ni ndebe rigenda nangwa cyeyongire noreba kare kuwa biroremo ubushwere ubundi bakugambaho hatiya it's almost a new normal ahabwenshonga nangwa nshonga ni nyinji konka nyo ninjira ngo echo kubanza itwenka bishiki bato ko kubokiryawo kirusingo twine excitement yembaga konka twine tukuma like you're excited kugira ngo bakutere embaga konka you're not ready for marriage like marriage mu bigambo byenyine ukuza kuteka okozya when the years yonenda ngo shemerwa nakuri konko yo kumango bushwere n'emyaka 30 no kurenzya hato nakorwa ruchwa mu cicakara mu cishemerwa mukashara keki mwataho muka hato wana kumanya marriage nichi omushije maybe wenda kuza kandi no mawo kirsingo twineza bridal shower twineza birthdays no moving at your own will mushije yaja ngo tito kugenda onyoro muno ngo first time second time ubundi hichi yakuzibera gukora hato itazifa natwara natwara ubugabe bwawe that's how it is supposed to be nuko chemeye kubaki ubugabe yabumaraho ore bamwe wena yakufuza ko otwije byo musinkora ifi yawe no yesharamo konkat there is an upper hand hata chikutabura mugo mwebiri oberewa ojoti wano ojoti kanye yonje all in all twine kugomesereza nchende kintu cyo bushera washigiremo kugomesereza challenge zone nyingi kongano reba manya omukazi nafa yagumisiriza kongano reba buri yomwe om life aine limits haro no bomukaza kugira ati nagumisiriza omushija konka byakora ki byayanga kubatu wagambe echo njanji manyisa ngu okay that is a John fact emwe nenshongemwe ahanshonga nyingi konka nacho cyo kushanga atu nono jeza nko kugira ngo obwakare ba single mothers bakaba batari konka bariyo kuba hina abana butwashomere nabo abana butwakuzire nabo umwana ari kugambira mami utakahurira gakindi kandi utakahurira gamugisha kafa jangu ishariyo konka tubakutura nawo wakireba ubundi ino mukazo ndi just that ekintu kijire cyakora cyayonje nyoni ngira enshonge ndijo ni woman emancipation hati ko kuba oyina abana babiri oyinogo omwana wo mushiki bamukuza nibamwereka oyine kuba mushiki wo buvunanzibwa oyine kuboti mwene omukazi abatyo mwene koreki wakireba hato omwana wo mojo bamureka we mwene shanga nakura atyo hati ngahamanya ngo ayino bugabe effort bagiteka munonga bishiki oshanga omojo na hika university atakuma kuteka omojo na hika university atakubasa kujechi abishyabu yakuzire nabo nibo bakumukorera buri kimwe hati nonda kungambira ngogo mushija yamarakura ogo mojo yamarakura akaba mushija nakuba nayichirize obuvunanizi bwowe hati nana areba ngo icyo cyakora cyambaho cyo ne kintu cyamani munonge cyatakubasa nana areba ngo tukikora tukikubasa so kantu basa omuriye society kugira ngo nanaboje nabo tubateko mu budget yo kugira ngo twantubara abishiki kugira ngo mwenu omushaka batyo no mojo nawo mukuze omuhane kugira ngo nawe yakuzire ombero byo misha jati bakankuza kandi kongesereza ari yecho twize twafuna mnonga abuturukweta mommy's boys
omukazi akuza mutabani ninja namunsya mpaka myezi ka myaka nkena emyaka 5 ayonsya mutabani echojo cyanje chikora kityo chikora kirye echojo kya mami hati ochanga yafuna this big responsibility yo kurebera omukazi abana or maybe to make his personal decisions buri kimwe no kubanza mami echi Murashanga atakwasa kwebesongo atakubasa gukora decision okutesa n'abana really cyakaziro mwe tushisha abana kushanga mwenu ekintu no kitandika maybe you're doing it in good faith especially nko mukazi wozira kana kawe kakojo mojo wa mami mojo wanje abo mojo wanje but hat tuwebwa ngo yabo mojo wanje now oriyono gambiro mwishiki wawe mushituwe korecho mushichatwazati omushichinakora mushitakoreki mushitakoreki now the boy is just there omojo woha wa mami now twine challenge yo kushanga ngo omuntu nkogwe hati nawe ariyo nakura naza kusemya 25 ashatu hati nawe nayenda ki omukazi hati nabo basigaza kushanga ngo buri kintu cyo na decision ni mami nkoreki mami echi. Now this comes back to us women hati omushija nkogwe iwojika ngo bakakukuza kugumisiriza mwana wanje mwana wabashija nibagumisiriza mwana wonoreba show mwana wonoreba but now itwe turi omurembe ogunda jenga kuja ntikonka Phionah tulimangu mushija kozere yakore ataye tibitwe otinyo wanje akakore yakore namusigaho oteliwo kigubisirize na hati oshanga waza mecha kugira mwenu ndiyo ninkora yoki nanye kankoreki kandugeyo especially namulonga watire cyakugita hoje tubeshika ikatire cyanyambere taresire byo mukawe kiba ize ku tine cyanyamba hatoshanga ngo ine burden yo kureberera abana uburi ya orandro daija urayagira ati mwishati nyo sente nziye hato yebuza ati nyo mukazi hati nyo ninye ndaronde sente na maybe kanterere mami turebe hato shanga ngo abakazi baruhireje mbere yo kugira ngo kanterere mami kankoreki umukazi ati abona ko ndija mwebuza mujatwongiyo kachikoro tamu ati nyo katandika na kapito y'imtwari 15 konkani yeje duka yanje gukora ki yo kureba ati kugira ngo ze kwebona bonesa no mushija musige hokoreki ozo mtauno utandiko yirive hatu mukazi njana washitama abaramu ajatkonka mu veg nudge taking I can do better hati no kushangira mukazi nafayo ni wayine ku dropping abana ni wayine kuza kubiya ishomero ni wayine kushashora fees ni waye amanyomuke kiriyo so hato baramuku carrying burden nyinji ojo tukanye gure hemu abana nabanje nkabazara kamba gumane umushija kankoreki kamusigeho because noreba abakazi noreba umukazi mwenu ora afireyo kandi umukazi wo murebo ora shemerirwe mureba arije konka okitama nawe yakutebeza nkebya akorabamo ojo abasigazi bariyo ko mu town ni banaba bajwaraje mwenu bazo mukuciringa tukizirwa kigambo kuciringa soft life hata bashi Ethel yayagambire hata bashija nabo batanikire uyo mukazi ayinemo ubwo mukazi ayinemo ubwo ati nanye nabone bendebe byamukeka yatandukana describing omukazi wakwenda nono mukazi she has to be hard working ati baba bwina na okuba kuchi addressing hard working etari hard working eri genuine oyinemu oyinako riyo noreto amanyati oguna muterese mukamujira unafuna mekizibu naza kumpa M2 namjanti nyine kinyenda kuchikora naza kumpa yezi hati abo nibo bashija butuye no musoso yatezito and eche kintu ni kihenda munonga abakazi kugira ngo omukazi wujike ngo abana no wabazire at any cost abana bari yaba kandi joje yinkani ngambira action ani ngambira Alex omukasheshe namjanti waro omukazi yakora decision ngo yaza kwita omwana omanye ngo nababaziremu ebintu byona byanjire because omukazi ojike ngo nogumisirize kiri kugira ngo hariho story inarebire sometime back emyaka nkene tane nyuma
hariho cyaro kimwe kikaterwa injara nyinji mwe n'abantu babure cyo kuteka actually keri abakanungu either kanungu ningi isinjiro enjare kaberi too much bakaba tine wadde nubwo kujoti nangwa kantambere distance yo kuruga nkankaza nkabiharwe bakampo yo nangoro hagarara ekitoki eketaro so obwo mukazi yagira ngwa kagenda yatambura a very long distance mukuyashireyo ngo mushijo wiyabugine ngo yamujati nyonyi n'amapapari ganje atwonka no banza wagira kuwagira umukazi yagira ati mazima nyonki ikiriza atabo kwa nkani mangu nasiga abana nkahi omuka batine cyo kuri amapapari nawo nagumanye buza ubwo mukazi aba bana ishe wabarahe isharinkaye aho mukazi yashira akora decision yo kugira ngo amapapari agutwumanya twe n'amapapari gari yo mu kiti mujaka mujati tubanze twagire kutwaje because mwen ninjaka ikari narema this is where it ends so yajati mweno amapapari kankoresha kambari gona atwara on the other terms and conditions ezo kumuhera hoki amapapari so ushanga ngo omukazi nawe naza kubaramo abare bintu binja barabara obare oyi n'umushija mukuru toine mwana unangwa kari no mwana ngo obaroti kari ngashiro umwana muto oyi no by the time umushija akora decision yo kushira really nabari umushija mukuru kongo shange ibintu byakora nibikomarama hato shanga ngo abakazi goza onka aha home central market no mutaro bundi nka kijungu nkai waza kubara abashija bako babariyo abakazi nibo binji abakazi nabariyo no shanga no mukazo baranke ibintu byayine byareto mu obibaroje tano bona isamune mutwaro neshatu konka we nabayine reason ahabwenchi yashara mu kwijo mu katarako in fact hari yecu nyoni njantana n'abashija ninjabe diziro kuba batanje no kwebwayebwa mu kushime kuba ki ati no shoti babashira bakatuyiho mu ribs bakabiyiho mu ribs no shati mikwe twabitiro they tend to forget that no ba heads ba family like hato chuje tukare maybe taronkechi ishi wachugura no what or something yes kuja nachiwe no kunkuba by the end of the day mwen niwe nyineka oburiyo bushire nko kwagambo bwakara umukaza akabashita muka umushaba na mati umukana asigo monye guriyo bici in fact umushija ina majezi na hatubarum na mati wasigo aterezo muka burchimo cyo kurya kiriyo cyo amashanyarazi garoho maybe rende shashashwire ubwo no mushija ina majezi konkara abashije bataku abakuteka tega ngo we have equal responsibilities like tuzomaka if anything rent 50-50 if we are renting njana bwa woman emancipation so nataha maru kujati boshina bakayashomere ayinomurumo hati nyoni nyendukuza in fact umushija na yamanya ngo salary yawe to contributing aho nikimukora ko yene tanga kugira bizubu yene gira bizubu no shobera yene ho yatandika kushanga abo wabo brother we yo wabo takahurira hoga hata tandikire kushomati abajango mukasindike mitwara ashatu hati mwe noratizira amari hati niwe yongera yana korom bank natandika gukora shortage eriza mwana nakora shortage bante baja ni kushashore cyashatu you have to be an understanding wife kandi twinemu na necho oine kuba understanding woman oine supporting omushija kandi ishike ngo ibyo nabyija obu yatandika kumanya ngo hati akasente kariho mukazi maybe abwina karimo nawe hati yahina akasente akakutunga tinyanjire I can contribute on some things konka niwe nyereka ngo niwo chebe mbiri deka kunyereka ngo hati nyowe abo wamanga hati nafuna akasente ari kubuza bitokwe imwe bashashoye biro binga iwe no inakumanye byaje nebewo ngo akasente ko mukazi nakasente ko cyara akasente akecyara program no kubiri turiyana tuganira ahanshonga z'abacyara ibintu by'abacyara bakorabamo ibintu bikunyijisiriza omukazi okwe ahakubari abakazi nindeba hati ko kuzo mu offices zitari zimwe na zimwe ushanga abakazi hati batangiye kuba ba managers ushanga abakazi batangiye kutuba positions z'amani konka still abashija nibaremesa nibatere chukona ushanga ngo nabo mukazi yayina ngo arugeyo konka abashija bakine mu
nanda abeno yachufuna iyo utachufuna nabo mushija naenda mbweno aine finding a way eyara kuremesezemo ni is it a reason as to why abakaza binji najati kambirugeho nzomuka na giving up easy akubana nareba ngu atunoro mushija uko akuchiri batamuyaje atumwe nakuremesa no hakuba by the offices zonka no byakuba mu bintu byo bwebembezi okashanga umucaci nko mucaci ibintu nabyo birumu kandi bijwire no shanga umuntu bamuronda ariyo mukazi bajya nwe yakwebembera ekibina nkeki hata bashije bashitama bagira ngo umukazi nabaceya man so nabayine kubaceya vice chairperson takaba chairine kuzo mu ntebe iri empango ushotine cyakwasa cyo yari gukoresha indakabasa nibizibu cyo binde byo kushanga ibizobe binde byo kushanga abo kwano reba abakazi nibagezaho especially in politics ora abakazi nabo bayenda ngo barugeyo bagire positions kongo reba abashija nibanyigisiriza bamanyangu abakazi hina hituramfundize either ni sente no manya abakazi nubwo kuba waje utikandugeye konka sente kuzikubura hati ahi wawe kokoma nubwo mukazi yokuba ine ashomire aine ideas na mwino leba aro mukazi wo kureba ukaje twana ngo mukazi bambe ngayawe nankaka sente akabira somewhere konka abashija njani bijaba twasiza amanyangu oyina magezi go gukora business no basa kuzo mutawuni oyiribe town nkabandi kandi ukore business yerugemejera magezi kongo mushija ninza kumukwasi zache sente taine sente kapite gumeriye kizibu ushanga ngo mukazi nakuja hatiya kwena ngo ndabe ha nyine kubanza kubareki mwene mukazi 24/7 naturo mu bibaro abo kwecho barota kibazira sente noziye korai sente torazitunge sente kuzi kubara business tu wakora ki tuwagikora eshonga ezabacyara bakuteganisibwa na mnonga hati omuramwa gwizoberi ningashi ekiro cyo mwakogo cyajagurizibwa ahansi yo mutwe gurimo ebintu bya teknolojia the digital era teknolojia kugira ngo abakazi nabo babase gukora aha bakore mwenu bakoze senkora ya teknolojia ndera ko kuzanko mu myanye eminji noza kushanga abashija nibo bari ya computers omukazi ka computer ko yashomira akakumanya nikara ko yashomira maybe ngo musini ya 4 ninga nka university copy and paste akako akaward kumanya to ine chiti cyo kurenga omwe no manya just the basics now oshanga ngo government eriyo nenda ngo ebinte binji hatitandike gukozesa umurembe kwa kuriyo kukozesa sente we use ibintu bya digital kwa kuriyo gukora ki emirimo ushange ngo atakire byo kwa applying kutambura ku rugaho ine just you apply online kongo shanga ebe bintu byijirema abakazi ecyo kintu kikwija kusiga munonga abakazi nyuma ukashanga ngo nahitwa atwa kugarukira kimwe hansi ekintu ekyo ninja ito nkito yintu twinekweyicherezamo akwa nabo bariyo manya abakubasa kubikora hati norenka nkabakaza bakubasa gukora coding ibintu bya database systems nk'ibyo manyango hati nagi kubuza nti coding niki nanye nkashomai nahi nashikire ongani nyishwa begambo nka PHP nka HTML but it was not an easy thing ebintu keyo abojo mu class nwabo byakore mu yukano moti oyine kumwirukangiraho yakuyambe konka bibambe tibyangu namazo tibyangu konka ninja no kwecherezamo ako interview once nuko kujo tinienda kuba doctor ninga roya ukamekera shongo cichinye chuwa setting ayo mind tuncho kwenda kwa achieving in your life na nebyo no bibaska you just have to konka tukuza hari awayo buntu akabura mwobo urumanya mwene nibiringo otunga hanagwa haturoza hari yacu barako you see mathematics 2+2 it's very practical 2+2 is 4 konka buri obuntu mazima gwetega amagezi mingi hatoshanga waga yara obundi wende binte byo hata no the male special looks at us nka week 7
sex so hato ushanga baturajya amamisho kuko njangu twayicerezamo really we can also do it, why not? Bariyo those who have done mushito kwahora bamanya senior this and that in the ICT whatever konka eshongea mano ko yicerezamo Phionah teknolojia teratureke nyuma takuza kutureka kureka ebizibe bitukushanga ebikuteganisa mbwenu shanga ngo abakazi tubakweteka munongo mbintu bya teknolojia factor yo kushanga ngo no yongo mukazi yine kuzara hatko process yo kujirira menda emyezi mwenda waza maternity leave oyishke ati wabo ine bebe alionari oyine bebe alionari oyine bebe alionari te nanka ebintu bikuza kugenda misha kuba noza kushanga ngo ekibabine kora omu system room toro iwe wabugire kwanza mana boss wawe natakuza kucetegereza takuza kucetegereza ebintu bye bikore kibigenda misho iwe kuzara wachireba so enshonga nkejo no shanga nayo yakora ki yaturemesa nekindi kushanga ngo twine abantu bo butukureberaho twine cyo abantu bo kureberaho nkaba mentors ninga twine mishomo eyo kushanga ngo abakazi nibija bajya ngutwatekaho mishomo ngo kwegesa abakazi ekineke specifically abakazi echo nacho twakakoze echo tukakishire kureka ntureba bo kwije bakatwegesa farming bakatwegesa okuturakuze jabana okutukuza jabana so enshonga nkezo kali ekintu Phionah yagamba omukazi mwenu ninjere binte bimwe nituja kubikora kifuba because okuzara oyine kuzara but now the worry is iwo bwaza kuzara abasigazi tibakutegereza nabaro nanagambira abantu ati mukazi azira ariyo muka cover the blade is okay mukazi azira ariyo muka abashije abandi bwabe noshoma nabo bakora ki bagumizamo nyo aro nagambire namwe atazana nyenda kujagara kayishomero yachatazana ngo kaziro hezo bona kugarukayo naja nyine kubanza kuzara nkaheza remember ejo nyake waza kuzara ukaheza oriyo no okura nibikutama ojike ngo oyine hariyo wa homework mami homework nawe ni wowe nkore no joti ngaruke ngaruka no mutano gukora no tandika kugwa oyine kuronda sente oyine gukora eki konga nkabura statement yo kugira ngo nkara ombintu byona banzo zarokoreche oheze ashi kanto kuzara wait and I first go to school abwenje cyo kitakubanza konge kikubanza banzo zarokoreche oheze nawe nyobwira bunaza kuzara nkaheza barabandi bakora ki bansiga so nyoni ngira government actually ubu nibwo gwira gwene kututeraho omuringo ubwo kutereza programs ziri special nk'abacyara whether twine abana whether twine bana whether twonsya ninga tukonsya programs zikoreke zigume because that noza kushanga ngo aho ibana bashomeseza simanyi system A oba system B nyewe nyinenda kandi okubwire wenda no bumanya hine byo kwota kwenda no muntu akunyumize now hati bakasterero program yo eri special eyitu nkachi nk'abacyara turiyaha program no kubiri nyenzire ngo tukwate mukace tunywa amizi na bwanyuma tugaruke tuyengere na program eji turiyashonga z'abacyara tubuganira kindi turiyashonga z'abacyara zonka reka tumuroka cye kuturagaruke tuyongereyo twirira no kwendera program yiteji eyi okubiri eco rakore otaruga SkyTv SkyTV irakari abantu ekigunda cha SkyTv
Radio 5 kwatanise na SkyTv baba isama kuru marungi gachugunda cha SkyTV ebiro mushanju byo kwakana eryabe Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberyabe yanga imihanda yona eryabe yorekerire University in Mbarara imwe mwena batureni bareba SkyTV na nimwe mwena batureni bahurikiza Radio 5 SkyTV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dance turye tushemererwe haryaba harabeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala bebembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumogonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yaba nstaha mo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba SkyTV na ba presenters ba Radio 5 okaganira na bola ivandikiriya ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu SkyTV irakarya abantu okwenda kumanya bikishiraho teresime ya 0 mushanu mushanjina nshanju atano nina shanju nina nango tere ya 0 mushanu 0 emwe chenda ni 2 kinana ni 2 anani 3 ebyo byona bishajikigwe SkyTV Star 5 Motel Radio 5 mgenu nyowe na unakuba ndya drip muryare banareta na muryango mpaga tira macupa turebere enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariokwe habiremo obutikirizana habamu n'obutabanguka omu maka turebere ngu ebi nibireetwamu obuteesigana okushanga otinevunanizibwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi eya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezomkiro so kwantu kusiyaho amabaraka g'abantu harimo enshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no buhabuzi kurga abantu abariokwe nanyo muhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platform zona SkyTV UG official SkyTV irakarya abantu otaferwa programu y'omukozi buli rwakana shaisha tunichweka kuhika inane chweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'emukono ntija kuba ntubakuretera aha SkyTV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toine murumo ninga shitoru kukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha SkyTV irakarya abantu Lunchtime request show aha SkyTV okurugoro kubanza Sera gatano shaha munana shayi kumizo mwawa no twanta omudi atamushana okushaba keshongoro shaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamane ok celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kurga shaha munana shayi kumizo mwawa zyo hanuya aha SkyTV iraka ry'abantu is the boy king Adella comes baby bam 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 program party time aha SkyTV na nyamhereza wawe ainenina bursande kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazyo niyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kwa ushanga aha SkyTV neshanga Makrista Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereta ntubyoreka aha SkyTV chanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube,
TikTok byona no banocanga tamu SkyTv UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe aine nina omwishi wanyu. buri rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mu kiro otaferwa program omuhingi n'umulisa aha SkyTv. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopana ryabo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. SkyTv irakari abantu. SkyTV irakari abantu. Ekigunda cha SkyTV Radio 5 kwatanise na SkyTV baba isama kuru marungi g'ekigunda cha SkyTV ebiro mushanju byo kwakana eryabere Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberyabere yanga emihanda yona eryabayorekerire University in Mbarara imwe mwena abatureni bari aba SkyTV na nimwe mwena abatureni bahurikiza Radio 5 SkyTV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dansi turye tushemererwe hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala bebembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumogonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yaba nfutaha mo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba SkyTV na ba presenters ba Radio 5 okaganira na bola ivandikiriya ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu SkyTV irakarya abantu okwenda kumanya bikishiraho teresime ya 0 mushanu mushanjina nshanju 5 nina nshanju nina nango tere ya 0 mushanu 0 emwe 9 2 8 2 4 ebyo byona bishajikigwe SkyTV Star 5 Motel Radio 5 mgenu nyowe na unakubanja drip muryare banareta na muryango mpagatira amacupa. turebere enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariokwe habiremo obutikirizana habamu n'obutabanguka omu maka turebere ngu ebi nibireetwamu obuteesigana okushanga otindevunanizibwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi eya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina n'ecweka paka shayitano n'ecweka ezo mukiro so kwantu kusiyaho amabaraka g'abantu harimo enshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariokwe nanyo muhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platform zona SkyTV UG official SkyTV irakarya abantu. Otaferwa program y'omukozi buri rwakana shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mu kiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'emukono ntija kuba ntubakuretera aha SkyTV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru kukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha SkyTV irakarya abantu. buri rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mu kiro otaferwa program omuhingi n'umulisa aha SkyTV.
urukwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopana ryabo bantu aba basize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu by'obuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kuba ne kukiboho nywe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. SkyTv irakari abantu. SkyTV irakari abantu program Okubiri turi aha ahashonga z'abacara eshonga ezikuteganisa abakazi eshonga ez'abakazi bagerizeho gukora emirimo y'abakazi bagerizeho kugira ngo nabo bimuke babase okukora society nekireta izitoke ninga abakazi bakagumira mu kiyungu batekere abakazi bakagumira okwe bagumane bakorera abashija abakazi bakagumira okwe baguma bari mu kuhinga baguma bari mu kurisa maybe baguma mwene bari okwe ahi bataraje ombantu abandi konkani tureba ngo omurembo guriho bwa hati abakazi ni barugayo bagire imirimo y'ibakora abakazi barugayo batunga offices mpango bazo mu offices zamani ndureba nka ko kwano reba nko mu government ya Uganda ushanga ngo speaker of parliament no mukazi vice president no mukazi prime minister no mukazi so oreba ngo abakazi oreba nka director wa Kampala wa KCCA no mukazi nane bitongore bindi ba ministers no reba nka ministries mpango zirima abacara konka hariho issue yo kushanga ngo abacara nabo batandikire kuba abariyari if I may use that word kugira ngo omukazi niba mutrustinga na office bajyango ati we twakutomo office age niwe minister for example twine issue area hatebo nawe yamabati owagibire n'umukazi because ati nkokuto atagambere fino ko yashobere omukazi ayine mbabazi nyingi hati ndoyebuza kutugira mu society y'abashija yatushishanike twatandika kugira umururu niki hati ahanshongejo n'ibintu bibiri ecyo kubanza kugira ngo kuyaja ngo twine mbabazi nyingi it is easy to trust us no za kujote bari mchara bundi naija kunkwatira ibintu byanje ningaki so abamutweshereka ninga tuzenye mayeshi cyo kugira ngo they will expect us to be kushanga to honest konko shanga ine hidden agenda yawe nyuma tokore ibintu biri tanka kukabo kwiyo mabati hatiya uje musatwena kandi kindi no wasa kushanga ubundi nkamurimo abacara ushanga bakumujoga maybe naona ndakweyereka bamwe kandi naenda kutahamani nawanda provinga umucara nawe provinga point ubundi nkecho konka ninjira ngo nabone bikorwa bake twena kungano reba hari hefu yabana y'abakigo bane y'abanyankore yo kugira ngo omukazi kakutwara omushiyatwara naje miso mugongo gwenu because hati no reba nka scandals hate ziriho noshanga zirima abakazi munonga na wenji Phionah abakazi nitwe hatiya kutugira mu society y'abashije twatandika kope bakora ninjani kije kigaruko mu kugira ngo neza sente zo kureba isente je yo kureba nekibi enuzire konka nekibi aho koma kugikora niho koma kora ki nekoma kwindura oshanga ngo buriya hatika nkuhereze nka example itwa abantu bari mu business no rialone Orialon umusentina umusako notandikira umusako ukatinire ujye mwinero nitinza kujibasa oya yo miliyoni 3 handi hake ware wajigara yaho waza umusentinari otaka mazireria waza umusentinari ya miliyoni 5 waza nkazo mu kibina anya wakoguka hati so wakwataguzaha wakwata ojiro muru so esenta ho koma kujifuna nico cyo kurebera abantu abarukuru kandi abarya higuru abo abine mirimo y'amana kandi bo bakora ki bo bakwiba so esente nayo nereto buzuba
esente yonke sente nekizibi yo mwene nekibi waba tine washanga umuntu atine mu akantu nore abantu kushana no basa kushanga umuntu no mugiga konka ayino kumarwa no basa kushanga umuntu ariyo ko ari higuru nakora mu office probably mpango kare nkuko wabenore ba Jennifer Musisi bakota kamhuriraga ine ni scandal what buri muntu ayine values zeye nko muntu so hari ikintu cyo kujya tinyonke kitinka akora kitinka akikora kandi ashanga nguneze sente zariyo nayiba ne sente za eziriya bank account nizikiza ne sente zariyo nakora naza kwiba ninga ariyo nazibira n'ikintu cy'munonga compared ekintu ecyayiniwe nko muntu ibintu mwene byo bugige byayine so okwiba cyo tukiriho kugira ngo factage nikirugaha muntu okwiba mwene no buntu tamaro no buntu cyangwa umuntu atakumarwa wale bajangu more money more problems no shangori nkaho kujya tumwene nkamukama yanyamba ngafuna miliyoni 3 mazima nchale wazubona no takaje tukurukana kama yanyamba kaboni 10 ezo nazo mwene senti kubasa kukumara noba kwakade yake sente kareka billion mwene no jotti nchaka yako na 5 billion konga more money ebizunho komo abamunje cyo kurebera mukama nazebe ndinjamukana nakire umshaba billion biraja nazi kuhereza noza kwehindura noza kube ikindi kintu areba kakuhereza cyo kubasa akaka senta akakace utandikirawo mwene ko ka senta akakace abo kwati no shanga ngo abakazi kare bakabashomaho kace kugato mukazi nashomo shanga shomira amara degree mwe ayongera he ya kabiri ayongera he ya kashatu uza kurohura ngo ati yari mu international organization uza kurohura ngo ariyoku actually tukugira ngo nibona konka ni example chate y'abakaza bakusetinga because hatiya ukagize uti nanye kanshome inshome munonga nanye maybe nyije ntungo bwa minister kungato kibori yaho hatoreba ministeri yangu yibama bati obori yaho oreba ngo ministeri ya bakamuhasimanye zo kugora cye ibintu bya covid ngo hate nawe ngo ariyo musikando ngo bareni bamucondo ngo abo bareni bacondoza bari decent manyazaci ngo hatiya nawe mujungu nagira ngo do as I say not as I do mwene umuntu kogo if you look up to for example now what's this lady's name okay umuntu we nine ari nko big office konka atwire no mana boto kabo riyo entire bad person no ine birunje byokoze nanubwo yiramba atamushura there is a day uba praise je ine birunje byakoze so ni one umurebera still go and study look up to her kore chirunji yokoze manyati noreba hariho nka issue there is a time babiri ni ba questioning Musenero minister Musenero no mukazi ubwo nakari muskando akiba akagurembe bemwe simanya yajigura miliyoni bazinga ubwo no mukazi hati yatwarujiro muri yogwe hati twarebire minister ogo ndijo ngo hati wamabati ngo bakashanga simanye gabwe gari mu compound ni bagari bataho ngo then manyanye na yagiba yagabuza ati ujiro twanga shata bakazi what is not happening wanyana wachindebere very many people in government nabone bakore ibintu byenzuro konka no kujya ngo bakwa konko kujya ngo biro mu gishambe bamukwata abandi konka n'ibindi nabaye no bagamba ababacirumu abakubikora but because they are not caught so turubagambo but somewhere buri yomayina hakuba ashobize kugira ngo tubako exposinga ogumera mweshubwe kuba kubira bo mukatare kuba kubira bankahi ojangwe ibintu baba batakubikora no manya ngo abantu nubaroga konka baba bataka kwasira umusho ningo mushuma inga mushuma nayiba baba bataka kwase toruchima yangu nakora ki nayiba so sector zona ebinke byo abantu ababitu bakakora ki tubakabura kandi tugine kutuzibira kuba good people like kuzomuri yezo fields ni just because bakoze yezo blunders niyoza yo kare kora akore ryo ni ntuje kushekero kwawe konka wanu joti nibamba tuwegesa kininga tubarebera so think jangu think nyinja kare ben byo waza kukuratera kunge gumza muri yoshombe benkabo if you have high levels of integrity then ogende niwe turaguma tukurenka marayika umumbete
oze hariya tugume turebe tugere ngo ukashuko handi indesa ni umucharo rinko mu public haza wo ari mu government so far tutakahuriraga aine nkenzero zono hasa kujoti kumchara ariya kana banja ukashoka adi mana banja niho yatandika office takajimazere mubwire se tugira ngo obundi konka still wade ebyo nibirebekamo tikwe turebe because no one is perfect maybe that was their weakest point bakora mecho konka isn't it an inspiration somewhere somehow aitwa betwerebera kugira ngo mukazi no buciyungu ntayine kukoma omukazi tayine kukoreki kugira ngo ati ni uko kureba speaker wa parliamentary yo mukazi tina masiko go kutunga minje munonga ahabwenshonga ni in fact ibintu bikahindukaho inyuma ho kare actually byerigendo mucara ngo kunani ngamba ngo ashiyata tanje kuterema equals ninja bashikire no kwika ahakuba erijana yinde bantu watamani kandu shwara kano do so nanye mushija na for example umaka mushija wa mjoti nyende zishoki nyonkanye ko muntu nani basakuzesya nakushaba mu rudugu munkareba waye bizabuza I don't ask a second time niza kujana nyese bisho akotaka jogana konka mayama mwen konkiro mayo ekintu cyo kwashengezo kucugumire kaza tumanya akotaka jogana cyo twagamba aho bana kuyamba akonuka katari kajogana kuye chikurete echo no kushanga ngu turiyo mutsasete oyine option abakazi bakarakayishengereza na nacho kurebera ikibabe batanganira omukazi akaje ati atachi nayangana ninza wakireba baza kumwiho wabo batireyo bane kinanka cyamarwa obachi atarashomera no kushoma abana amanyangu owabo nabashija bakarabazire bakare bakabatagabira abana ababishiki kushanga ebintu ngo oba bakohereza ngo rutoke obeke oyine kubyiho wabaro echango bunongo kibabe babarekera nenjo ovuki nabwenje bajyanga kubarafa wakireba hatoshanga ngo mweno mbyorabe no ukora byona utateka kugaruka utakateka kugaruka ukoko nho ibara kuzika kwanga hato mukazi nguzire plot zanjye wakireba nzombekere ndiyaho makagawe I'm still there with you no sense byo no ukora gumweberesha tene 5 mukagi 10 wewe ni weine kujye because ati no omshija ya kuamjiro tatia otinyesha kena nyenda kuzo musaluni kale ninza kureba no manya binji takuja atapana takuja sente tinzine aza kuja ata tininza kuba ninde next week kanje ndebi konkati wayi wagera kushabireza ishoce ori kubino horo mutwe mwe you cannot take it anymore no kuzenda tomorrow no shabo mukasheshe kuzenda sheshe konkiyo notakundeba maziniyo notakundeba bayibona yabice bayibona abashija sometimes surely noreba ko kuba wankunzire utakantahize ukanshanga ndukurebekaje wareba ukaza kunkunda maybe akashukanye nkankateraje obwara wanje musigaje mwe nkamba ndo organized wande ba wankunda konkiyo nda wantasi umvuruge ndakuntasya siba onyesha che mazima by the way men who are that responsible that konka mchara nakashoche kakora bariyo kamba tere no garage atumjara kashoche ona ka no you actually you are shaming me kwate mpi hoze kukora konka then hariho kwenda you know men love okubaha when they love being in control now how is he going to be in control naenda ko lijo kamjo taza otinanyenda kuza kusiga byara akuje kale kanchirebemu now that kanchirebemu to you mama kanchirebemu atamuro zo kureba mu shararo mu shahoye kuzezera muri wareba now when naenda kufiringa iwe ebyara torabikorera iwaho kwendera noza kubikorera waho akora ki aha kubyendera naho karabe nagambira abantu nakubaje mukatoria nanjoga takubasa kweshengereza mukatso wanje takweshengereza ngo akushabeka ikintu muje takweshengereza
hata ku brandinga inawe ngwiwe to gukora ki to kwishengereza iwe to kumuha kitinisa by the way you even get surprised nkawisha kubona ko mumbanya buzari bakujanga ngo mushamo gume ko yitwaze mpora hati we otakwijika ngo maybe ine neki wagambire ninga ire ki wakoze iwe kirebe ngeke ndekiri no mojo otubunanye ndese byara maybe obuyanja tukakirebe mutakozere ki tayini oche haboro jote nyokanzo musaruni hati waku brandinga uwo mutwe muhango utakora ki utakweshengereza amakati wagarugamo. Meanwhile, all those things are also piling in his head kugira ngo cyo kucecha abaho ubundi n'ikindi kiye kikabaho as a meanwhile arona aba detached from you yatanka mayatanka kutamu amisho yatanka garewe sahandi yatanka kujya marari ndaho yagizanda yakwa hadi ni hano watanka kunotisinga ngo kibanyika yatwandi yatanka kujya muka ibintu kabihinda ubundi nanye kwa ino waje ngo nanye ndewe kokari itobakazi kuchira kuraka kureba roje ngo mushija ndi ngezo kwereka ngo ibyo no kore ibyo byayenjero okumukwiriza hare then hati yatanga kureba ngahi aharubaje mama bakagagenda ngagira gata nagashenyuka kashoje ngatandika gata when someone is no longer in your head utari umutogo to kumuteka teko joti umukasheshe bumikoje to mucyara wanjarirata katuje bimbi to kutura nawe wator whole wa traveling ebyo bya bitame ebyo atishimo which imwekere yanyu nesha chief you cannot think ngo mucyara wanjarirata ukafayo mwamu ina bano kateresu mo kamanya ubundi nakoranka up country ebyo byamara kurugamo honestly you're just keeping umuyero numushwererwa public at country zo kwagira buzubu bwabarande babata omukazi nogendo zo mbushwe ningo mushija konka bashija beari abakazi kijya kuba arito ozo mbushwe ebintu byanga kare gumiseze twantugamba ogumisereze ebintu byanga konko gumumucha either mbakutera nko kukebwana ogamba oriya either chiboko ninge bindi bintu bikunyigiriza abantu mbushwere konko gumisereza empero kano famanya no fapene bakuziga no fani bakuzika that will be the end of you umwana kadati ati no fani bakuzika ntweshongora baryaya mbwene nyoni ngamba tukugira ngo I advocate for ngo kutana by the way that should be the last thing you should think about ishumwenu it's not even an option wa washazire ngushoye rwashitama oterere ozo murayini nyenzire ngutukwe ntugwirira kuhendera turebe ahashonga what can be done ukashanga ngo yo balancing buri kimwe omuka umushija atakureba ngo no mujoga kugira ngo atobwine ki ubwino noma ariho mushija akagira ati rero nyonchirizo mukazi wanje aze gukora rero yaheza ku nsinga sentantere not kutera azini kutera na kutera se bugamba konka mbwe toyine cyo kugamba jirango yimwe ntategogwe yanagamba ki hari abakaroke siza bakaza abari basiwe kugira ngo we yanagamba ki yanabuza ki yanaenda koraho ki even when you are in public yanabuza ki taroka tinisa kona hato shanga ngo iwe ko wakorecho cyari toro mukazo riyo ndije atakora ki maybe waferezori oriyo na jati mazima mpaka akasente na nyezo mtaoni nkora ka business so what can we do tunkabachara kugira ngo abashije batwikirize tuze gukora tuzamirimo tukore kandi mwenu oshange ngo buri kimwe cyo cyaguma online nyoni ndekateka icyo kubanza hereza abareshitinza konka nawo gwebaro wawe ningo mushija wawe nawo acenge like mutaka waguma bakwishtinza niwe yoroba okay like yetegereza honest no matter ko mushishtinza nawo they take it for granted it is two way nagezaho niwe gezo jurota onyetegereza washitegereza so konka on our end tuhereza abashije bite bitinsa ako mushija once wamwereka ngo murabi yamamisho hino mshara kwenda ngo insemurebe nko kushecherwa because at the end of the day the men want to feel that they want to feel superior wachirebe so ohine ko mushishtinze obundi akagira ati twungu cywanje nahurikiriza mbwe nakuganyirwa mu kararyo kweki ninga kwikiza kore kintu acukora with ease nyone ko nkuteka teka Phionah tukoreki kureba ngo twa balancinga byona tushange ngo muka tuterire
aha mirimo ntukora if it is us joining politics abashije ngi batakutwerarikirira ngo mukaza bato byazo noma hariho n'abashije bukurira ngomara wikizo mukaza yazo mu politics amena byo oramwe tiba kucijura je harona profession yo kurango ninga ko music industry ngo mukazi wono mwishongoza oburemwe nubamwineho soso yatete kucenda what can we do itwe nk'abakazi tutarebire handijo muntu kongera Ethel yagamba omuntu wena ombushwere ni mwetaga buri omwe ncyanche namanye boundaries so ogaruka mu kintu cya respect kwereza okamanya uti nyine komaha ombe nakora nyine komaha ecyo mushija kware yacyanga nanye nchereke nanye nkore nchereke konka nabwe hariho ubu kujya tukanchereke kandi nabwe kakufereza byinji so bichurujira wareka ki wakireba so respect na okweyongera communicating na naba partners abashija bitu akuba hati ko kushanga ngo noye muko mukashesho abo kugira ngo umushija yahunama tuwamugambira hiwanoza wajwara waraba mushwi wagenda kongo mushija ko kuba mugambiro taza naza kore kina naci neki ninza kubandi nogu n'ubu yako batakugarikiremo konka no bakora ki wagamba n'ekindi okushanga ngo nimufuna munkakire nkabashwerine mufuna munkakire munyuwinga love eri nkuko yabire ryo kubanza eyenyuma muzaho out mugamba ebizibu byanyu are you happy ombuza oshemerirwe ninga just orumwa bukugira tugende wakireba orinka ryo mu kigari orinka ryo mu kigari acting so is it a way of like retreat ku renewing achi mugireho ka time ka time kako hatwo kushanga umuntu yagambira tazananka ibyo kore bine tibikushemeza wakireba so okusaminga it all up I think ni kugira abashirira kuba HTNC nabo bakatwereza HTNC kare mi akuba ikintu tokachikora side edge emwe notekogwe nozagwa washanga wazahigura umunonga we nazagwa wakireba so na wachistura munonga takine mukono nabwo nkiza gukora ki nkiremo so nkenana wanoza gukora ibintu mukazi n'ubu wakujya tunakore kine kitoka huriraga bakaza bo kushanga ngo omukazi nakore ki nakira mukashesha mwogeza mutekera breakfast kongo mushisha still abayina side chick abayina abandi bantu ahera so konka two kugira ngo omushije cyaragambe yakujya tekiti nakikunda niwe jote no I said at some point because niwe manyo ine interests niwe ine kintu cy'washomero kajyo I really wanted to do this chemermo tibyona hataro ko mushije bwa kujya ati nkwenda ogumurimo gureke akuba nokora night shift wakireba hatu washitama muni okashitama nko mukazoreba ngo kare nikibasa kubanza kugumira konka at the end of it all mwesh hatu wagira ngo nanyenyine binkunda nanyenyina ki ampererukana ni warabe mbi akomshije naza kweka kandi agambira abo wabo agambira siyo atingambira akoze ki nkamugambira yenga ku Ria mshije nayaza out akakureportinga to mukazi akandema akaguma nakora umurimo gukora kiro atkande byumkabyona nimbikora nimbikora so mbweno ni mwenda ngo twishirizingane ngo abakazi tugumomuka ninga tugendera cyo mushija yagamba
twine kugira okwetegerezana tushitama tugira okwetegerezana kwanyonanye nganye nk'omuntu by the way naturally ndiyo muntu a little bit argumentative tokuza kungamba ekintu kakanija nti tukaye tutambura naye nimbanza nahakana twa konka twine kwikirizana so yebyo kugira ngo tusigare mukapana apana era mbwenu n'umushana kugira ngo sitamo mukongo kwaso bukade bwa bubiri bushatu kwa amani I don't think it would work for me. Ate, why are you working? Okay, konkiyo no jangu na life is just about money. Because now the reason as to why you're going to work is money. God forbid bwashe shumushija twirwe no jirota. Ishukwa nwabe nazikore sente ezo ni ishatu nwabe nazikwa. In fact chikabaho mushikiyo mwe chikambaho. Ibaka that life yokuru mukazo kwa mwegomba na amhaburu chumwe emotoka definitely mushana wajiguzire konka mukama yashaziremo omushija nkobwa katwarwa what next warokuwaza kubona and you see such men na ine mirmeje ya government kuja noza kudischera na ko je muntu ati ninka hardware hari mu town kaza yonka shitama kajirana okay galomden to enta kukora so still you have to learn ukora iwe ngomuntu manyare is life okukira omushija wawe like even before omushija atakizo mu magaraga you have a life and after him there will still be you so oyine ko yombeka nko mukazi na nyine mushintu yakusiga yakusigira abana no barya mukore bacyara mukore Ethel yajango abacyara mukore ebe byo kugira oshitamo muka otunyo mushija wanje oshitamo muka abacyara bakwetisha tuzaha twego kubakoresha ta cyo mushija wanje nakucinkorera so think about izobe ryo mushija aracere nangwa na yatafire Ayasa kuchera shoro ndijo mukazi ninga shogere cyo wakora naco kimunyize agende akusige so nyena ngutwendere program yitu eyitu atandika ahashaha ishatu ninde banabura yidacikanje tukahika omushaha 5 mwene nyenzire ngo buri omwakoze seda cikankemwe abakaza bagumeni batureba oje kigambo cyo wabasigira ogire message yi wabahereza kugira ngo maybe karabe yabayine cyariyo na planning akuteka ko gukora karabayine cyaci mushobire umushija karabe bariyo mukusika no muguha hagire cyahinduka turuhendera ninge bugambo byanje byamheru ninyonje bugambiro mucara wena aryo kwa heru okweyikirizamo n'ekintu kikora munonga the power that is in echo kubasa kutekateka ngo wasa gukora n'ikintu cy'amana munonga mbwen oyeyikirizemo because tira koza kutekateka ngo if is good at this aija kwihe apana yo inere kwe tukajoti nimbasa gukora kineki otandicho chikore echa kabiri twazo mu side yo byo bushwere ninga bacara baryo mu makabintu bitarije okugumisereza konkana kukobeho kukoma honestly nimugamba musheka konka nyo actually nandega no kugira ngo gumisirize konka shobanzo obanza ofabatumwe however gumisiriza that is all I can tell you then echamheru ninyongero kubishya ebiro mushanju ebyo kwakana tuza kwa turi ya university in ekigunda cha SkyTv bantumwe mutaferwa mwije tushemerwe hamwe abeshongozi nibingi tuza kushemerwa kubareba mwebare munonga Phionah omuntu ogumire na kureba nyendo giro tugambo tuwamusigira kugira ngo agume najya twonka kandi ikore Phionah yagambe kinahinduramo abarungi bita babaturize izoba eki obutumwa bonku basa kubasigira yo mukazi ariyo ko ariyo nandeba nyenda kongera kugambira ngo ebyo kora ogiro kwikiriza ngo buri kimwe cyona nikibasika kandi Yesu gogo higuru no manye bimwe bigenda obumwe biturema umushija kurema ogezaho buri kimwe cyona konko Yesu gogo higuru otakarekeraho mbyo kora weyikirizemo nyongera no kugambira omushyo muto otakashwirwe omushyo muto okiriyo noshoma okiriyo munju yasho otakirukangirira kugira ngo noreba Phionah maybe noreba Ethel maybe noreba our host today kugira ngo we ebye yabikozire byaba successful
ninga yazara nk'omwana or she's a single mother or she's successful otakiciriza kugomurro orugureba yetware bantu mwetwareje muhereza abazire banyu kitinisa manyo bushwe because marriages it's a holy matrimony in the Bible. It's a good thing at the end of the day. So mutakagendera mu society cyegamba hati omukazi no basa kwebesaho wenka utakachikora kandi okine chance mwebare no kuturikiriza webare Phionah Phionah okuyagamba utarebera binte bingi bikakutwara kore cyo kubasa kikore at a time obwire bwaco buriyo buri kintu ntugira ngo kino bwire abakazi obutejumbera mu bintu bya teknolojiya abajenyi banje bakugambira aha bwenki konka kandi bagaraka bakugambira na niki eki wakubasa gukora niwe no basa kuzara umwana umusigeho muka ogendo shomeyo ka kosi ogendo niwe ohika abandi bantu obase kugira eki wamanya enkore ya teknolojiya ngoko mutego mwako gwaguri kugira ngo abakazi nibaza kushanga ngo nawe bine kwegitira munonga omukozi ya teknolojiya mukozi akarimagezi munonga ngagumwe aha bintu ebirareteho entunguka ahabwizoberi na nekireki program okubiri ninyenda ngumbebaze munonga abo twatanikani mu program yiteje ahashayishatu akurinda kwisehati aho twahika ahamuherugwayo mwebare munonga SkyTv eliyahagumane bahereza ndugumane tubaretera ebintu bitari mwe na bimwe orakashatu naija kubari uko yendera guma nabahereza okwatwire nakora ahabwizoberi yo kugira ngo ryarye ryo mutano twatwine kuija nk'abacara tukabasa kuhikaha nitwe tukabasa kukwata mekintu tukareba entebe ezabashija okuzikuba ziri ebiro mushanju turi aha University in ekigunda cha SkyTV ndongera kubeta twongere kugira ngo mutwegiteho tubase okushemererwa nimwe nasigara Adella orishaba nyenda ngumbendezo kurara kurunji mutaruga SkyTV ebiti bitekateko bya TVG kureka neby'abantu buntu ebiti bitekateko bya TVG kureka neby'abantu buntu ebiti bitekateko bya TVG kureka neby'abantu buntu ebiti bitekateko bya TVG kureka neby'abantu buntu